godine, kao što vidite, sve je duplo veće, duplo više sadržaja, duplo veće klizalište, pa je nadam se da će biti i duplo veća zabava za sve, od najmanjih do najstarijih. Dobar dan, dobar večer, lijep pozdrav. Pa evo, s obzirom da je i utakmica i kao što možete vidjeti za mene veliku euforiju, s obzirom da Hrvatska trenutno ima jako veliku prednost. Vidite da je tu puno malih klizačica i klizača. Mogu reći da sam izrazito zadovoljan. Prošle godine nismo to nešto pretjerano reklamirali jer smo onako probno pustili ovdje ispod crkve. Ove godine, evo, barem tu na uvodu je bilo zaista masa ljudi i vjerujem da će biti isto i ove godine. Evo, na zimskim cajtima u Svetoj Nedelji očekuje nas 50 dana ledene zabave, ali uz pregršt programa kako za odrasle, tako i za djecu. Tu ima od svega, od škole klizanja pa nadalje, koncepti koji su jako zanimljivi, praktički svaki vikend ćete moći nešto doživjeti i vidjeti. Evo nas prvi put u Svetoj Nedelji, zadovoljstvo nam je, bez obzira na vrijeme, bez obzira na sve. Hvala Renati ki se najviše potrudila da dođemo ovamo i koje nas se toši. Dakle, mi smo gustavi, ali to znate